Abonteen one Abonteen be when you Teshie plug go Abonteen. Lele unu ba na ga no fia no e solid e bi ani keje o fia you cry solid ka un ka to washroom guess and over na no we dey nche okela na one on one because no we Teshie can tune me won wo shi age Teshie plug ele Teshie jino ni ka wo tune no no we shikomi ko won na shinwe shi ba mi won gbe Abonteen Bar and Restaurant osmaga obi wage kaga Abonteen Bar and Restaurant Teshie shin lo mini jino ni ya no Abonteen Bar and Restaurant shida no wo abajen wo asumo no chon wo gbe ngbeji Sheriff Kolemate nyemi nu egbeji Thomas ni okan wo asumo aga wo lo gbe. Okay me ngbe ni mekele ji ben gbe den cheji Christopher Adjetey Adjei Teshie no former crown de ka former bi crown de. Okay she egbe pi hu ni mekele ni lele ma chegbe ji efe no no pele yo meji me ni le mi amele mi keji muku na me leche be ko le che ginger ben laga o mo keje 2016 beke onu yisi moko ye ne ba che ekole ben ekofe ko slingshot ke che le un laga o keje ne ke be ni be gomonele mi shi dia ne be Abonteen Bar and Restaurant wo be na ka fon no kra ni fam ka cho mi jibini Abonteen o be no we be kama no yo mo she boji Abonteen denche alo boji CEO ani fi Abonteen denche yo be miji CEO ani fi Abonteen. Oh okay ni question no be no ma keji Abonteen, if Abonteen was a person le Teshie me represent the word Abonteen yeah no age o fi Teshie no ni Teshie country no ni o ba gbele nutumo eneke ni Teshie ma atuni ni ta flache amwa mi ateke am chenga mbie mi ji into no na no gefe ne ke no go ni o asuma ge wole e plug in. Oh okay o you adon akeshi ngene obi le ke sanile ni akeshi ni ngene mehu inna ne ke hebe ne ni yomo ne manyima han message ashe man bi ade le fa ma gbade no ni ho ni no inspire the vision there. But first and foremost, Abonteen is not just a bar, a little restaurant like any other restaurant in the. It's a charity organization. It's a charity track. It's a charitable. Ni ke uba kwe. Nleke jine uba kwe wo logo eno ba na get track. Yeah. Your logo eno. Mokuba biya get ke a few restaurants and your menu get track. Hello, yes sir. But there is a reason why we're tracking here, track it because we want for charity or no shishi. Keje na kan restaurant ko when you use serviettes na ko dey mean I can feel your logo and malo again a straw, but we have a track. No ni yo minji wona keshin DBP ya ni mini hia ma ni mini wo ba ni wo fake wa ma me hu ye ni le hu ame need wamo lele wo le boni keji ni bi ya no joba ifimo yo wo le boni yo le because wo chomo ni bi ya o sisi wo keji ngbe ni ekole nyumo na wo mobo ni ke fio jomo fio hawo be sane won no ni mi ni wo chon alobe ni wo le ni yo wo kwekwe di me ni yo ni ifimo mi o ni wo fe mi ni wo wa am fio keje wo ba Abonteen long and short, it's a charity track. Yes, sir. Ni introduction a from place. It's not a stationary bar. Yeah. BNA is just like our headquarters. Yeah. But then the vision is to mobili mene na bayi afine, to mobili afi bi ane or bayi afi Teshie Abonteen Baba niji group Baba. E shinu we dadu Baba je wonu na ka imagine yemo age oye some push kono to no push some flags ko me ke ni bi Teshie plug ele Teshie we le we kan otu no je we wa ba je shinu we wo je no go ne shini wo can project Teshie wo enyo pe wo can promote Teshie no minibo inspire go ni o smage o fe involve age bon sane afini Abonteen Bar and Restaurant alo Abonteen brand fe nye push pan shilo ko me mini inspire go ye na kai no
yo ake money ya le isemeni achio ni ke ochimo ko iseke ya yin no ni sane bebi o leji ke ochimo isebe bon o ya hin because let's look at it from this way ke ji ndomo bi at this point do ochimi I feel like je Superman di bo ni o ba ndomo bi ni still o ba chin isebe choni ya hin si bon benimi ya hin bon o mu yes sir o be mi ke ochin ise be bon ya hin si ke o balance mi ndomo bi no balani ise o be bon mo ni mi ba shinu wo fa na ba mi ke ma bi bo ko ba na me time ye start operation ni me time wo nye pa time ye ni Josh ke time ye aga ke mo ko nko e sane na na ile aga o me ke na agbene wo mbe ko to ba wanyu search Google ni ke wa ba ke ni bi wa suma ge ogbalaje mi wo chun okay to we know we ke o to Abonteen Bar and Restaurant no ba locate wo ji Nungwa Teshie Nungwa estate ke o drive from let's say oje Accra on the beach road towards the ma go share Brigade police station you take your left keke oba here feel go by here feel to 500 600 ke be o chomi age ken teachers or not all right ken like place go by here feel obana akesha Abonteen Bar and Restaurant. No, what about ekole ko je oje Century Road there no to no chon actually thing SAPS ya na fi Astro tefe je road there on ba lehu e ba no mwele ke bo ba straight cry o ke jo ba junction no chon left no lehu ko chon left no ko right no mo ba panshi lo ai afini Teshie omo age no ka cho wa Adjetey mi uni ya cho la Adjetey no wo fin gbeme komi no ju mo afini lo afina ye keni bi afini na yo to ko yawo afile mi no hin to eji mini to ewoni o to ni ko yawo afile mi no o support nyemi ni shi opan lo me ni yo afie okay we can clear wo fe afie e wo banina ni beni aile leke ho kete dan ngene ba share no ba share wo witness wo la ke ni bi pi HKM ni bi na HKM e ko me ni mi anya ke ba don e bi anu na ke ni bi pi won sa mi e fata e na ke ko me ba sa fata e wo na ke se no bo ni ya le keji to be ni mi weekend clean ke mo ko fe no ko ba chi e ise bon Teshie plug e fe jo ma ke se ba project Teshie afine ke in fact ga dangbe den fe de no ko ni mi sa na Abonteen to mo se ne ka ga be e kwe because our friends and what we no be ke ma no we mo sha Abonteen ke Teshie mi ke Teshie plug sa no we che wo promote woni sa no mo ko neka fio una to mo ni ma job wa be ni akwara mi no water Khalifa ona be yes shi ni we je le pe tingun gbeje wa ni tinku sa no ba yu tingun gbeje wa tinku sa no ba yu me fe je ta yo ande me ke bi shi nu we no go yin Teshie form bi ji we panshi mo la tenu no kayo lo anyo la because Teshie plug e pie ba bona no kai mo ko no la no na ge ye o ye ma mi le okay na o de ne le go mi ba ya se de nje e go fe go ba ma ga to mo abawo mi ni no soja atela uni no o si agaja no is your pot was your no fia yes no no ago some gift ko make t-shirt ko me no ko support flags o ba suma ge wona na ga imagine no ni flags e ke mebo no me flags ne ge o fo jo ma ga o to ni le be ma be ye bi o be ni nyina no mo ko ba ji afan ke o fin wo ba together no pa push mo ko me nye fi no me flags o fo yin age wa suma ga fini o ba chi am se few asuma ga wole plug okay be king plan ke go basuma ga okay anansi okay wa na ni ji kwaku ameji menila memo Israel ya no amegbe oni Israel ya o anansi agbene 6 bl okay ami la salingo o ba shi ami shafine wa salingo o ba shi ami wa Abonteen mi wa Abonteen no wa tu sabe shafine wa ba mi nice one no 6 bi ase ngbe ko keje 6 bi ase
Greece. Okay, Greece. Okay. Greece level bachi wo be ka me hu. Dan agbene go can be allergy na talibo na cho. Go can wo ship me chef you ona dey fe na nka blame na la no. Yes. Wo that's all the time go can be if you okay 50. Okay. Be ke kane. Okay. Dada Yohane. Oh, okay. Yeah. Dada Yohane Chiwa. One other group here. You know, Man U be. But apart from that, I mean, what am I? What me? Ke obani one flag power from what the obana. Okay. She know where Teshie say come fe ready ni sani me ana plug no age. Je ayu ke da. Sha ayu na wa tru ni. Bona no mo she kenklen when wa job wa age on Teshie because you were by inside there. Ni bi ni yo bi ene. Bona a boss brain because keje outside there I can by inside there can be ke o cold room ke washroom ke da bi no we obomode attention wa this time nele awo lori aya asun do o ba ni onye ke ba je mami po ba Abonteen o ko nyanu o e fatalo ni ba tashi nye wala fi no no we mo ajob eje into no onye no ke push on we mo after ya bo no bi ane ko ye wi mo fi o no asumage o ke wo Teshie manga lo ke wo ni manga ya finemi lo ke ya file se fin egbe ba kan shan abo plug no yo be nga wo fi open yo ni ba to ibo lo ke man bi fin ye afine ne she no ba le do no ba do le ji ake nya wo ke ekome fi mo ke nyemi so afemi ni aye ni ke afine boko aga afi gidi ko ne ya bala ke shin o be afie ni ncho nupa ka me wo mi nupa e wo hin am ka me wo mi ko ni no fi na afi fan la gbe mi a realize no ni ko to wo ni mi wo realize shin mi ni ke di e ko no ni ya afi na agbape o nyem ke bo po do mo jona ya ko le mo ko to ya afi problem e bo mo ba ka la ko chale ala wo fu sami se ko economy because won to ni mi ni afi fan ni ma hu be aya hin chinu wo yo people ina no o choma ge omo people so no o ba ye people wo ba ya je ma ye wo ba ya okay no be nyeme Teshie no so lo ni ko we Teshie plug Abonteen Bar and Restaurant CEO e den chemene Teshie plug e ba ni na no wo le gba san le e ka finele e ye mi a Teshie wa ni Teshie wa ko eyin shi wo e ba mami e ke flags e ko me ni e chi ametan enye nike fiu loe wale wo fiu nekba mi ye jen no nyichi a Abonteen ajagele we nyese wa chinumwe Teshie plug onale media no Teshie plug ona wonto no wi no ku fiu Teshie plug nichmo na mechu ke wo fe wo kan shi no je chele wo sole wo ha me wo big drum mo ke nile akesi ni mo awa me wale ni mini amenu twa na me twa me nya me ke ahie because Teshie jigbe eko ne ko chegbe be ke afet mo na ge o minute no ya no onu shi bia ne true Teshie plug e ha ni me wa be important you know ke fe na cause ke jo me ko me ni twa ge shi mbole aga ni me Teshie plug la shi we no obele shi o challenge chunu ni wo to e peji Teshie ayen ona no mo fi amu ni Teshie ni fo mo jibu e osumage no fi anu kla mi won wo dumo se bona no no mo wasuma ke wo ko atale ko me ko ni mambia na ge le lo fi ready a flags e ko me ke ni yo be nyeme tumo be ni numu e wo shine ke wana ge atade fi ready no tumo ne ke Greece bona ananse bi anu ye bi ene ananse bi anu numu e no la ananse bi ala e mo ne ke mambia na ananse bi anu bona ene azinkutuku bi anu ye bi ene e fa ino le nko bona Greece bi fa ye bi ene no wo womba mami waka Abonteen numu e denche womba mami Abonteen Bar and Restaurant bona womba mami no numu e o final words kra ni wokemu wo conversation ni mo fi amo no fi o hani Yehowa pe afi ni o de yin mo chu o no fi ano me ye chemi mo pe le pe yo no fi ano me yo mo pe ni mai numu be nwa job Teshie nyeme ni ko wo Teshie plug live numu e jimo numu ne work le ba pe no wa nu wo wi mo afa pi wo ni fi mo ba fa fi wo wi mo no nye twa no manya ba